Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! May sadusi naman nga itlog na na Beulah. Day talaang. Wala na. Ato'y di bayad ko. Mabit lang tay supot ko tigat-gatangam. Agyaman aklaunay nana. Aywan gayam. Pudno ka day, tinadamag ko. Adituyen nga agnaad da Regina. Tanalpas meten ti balay nga ipatpatak derda. Saanan amasapul nga agabang da. Kasta ka day? Balasang ko. Anya nga minon ti trabaho nila kay nanana? May sa manager ti manugang ko. Apay sa ludsud mo. Adda ka di parikaw. Ay nawaw, awan makit di nana. Kaya't kula amaamuan. Kunaklakit di ano adda parikaw. Adto yan ti itlog agat-gatangam. Kompleto matlaang ang dagiti gamit tayo, lakay. Abas tulang ti awan. Kumatang to kalpasan ti trabaho. Gatas pa'y dagiti putot mo. Di mo liplipatan na. Ay nawa. Gano iso ti number 1 iti listahan ko bakit? Nasaya at matnukas na lakay. Ay huwag kayam. Noda kayat mo agatangag. Kisayam lata ti kwarta tayo. Awan matang mo kagatangag lakay. Merindayo ka dagiti ubing Sigurado nga damanin ti mangisursurin to madamdama. Iso pa'y kit di paggastusan tayo. Iso nga rin nagtrabaho tapno at nagastusin tayo. Tapno saan tayo agbising? Alawanan lakay. Sige, agrubata ko. Sigapay lang ti makaam mo kadagiti anak tabakay. Agkape kayo pa'y nanang. Agyaman na, Regina anak ko. Anyang aminan ti gagarayo. Sarong karak kumadagiti apo ko. Nakaturog damat nanang. Nabannog da nagayayam di tarwar itay. Day talaang agpaiso Rong timing mo da tao. Da kaminto dagpasyar iti ayan nyo nanang. Ay may mayat manen Ay wun gayam. Awan ka di ti planom nga trabaho. Sana kayat nila kay ko nanang. Ay nawaw. Apay ka naw kat adda akmat amangaw awer ka dagiti anak yaw. Nakababain ka no nanang. Nang runa kat bakit kayo meten. Kabailak pa imaet. Di na kayat amang namnama kami kada kayo nanang. Kan may sa, umanay ka no matimatmat gadan na apagbiag mi. Iso nga oray sa anak kon nga trabaho. Adapay papanak tatang. Ay nawaw, sa dino ti papanam si Kautures. Iti ayan ti kalaingan nga ka-eskwela ak idi high school tatang. Asino bait? Asino kumapay ngay? Ni Regina Mapan kuman kumustaan ti biyag na ita? Ay, kita amagan numapan kay jay. Katila man ibagbagam kang kuana. Ni tatang mo't? Mapan kula ang kumustaan kunakmo't. Amok ti ugalim, Dores. Nagadulakit ding ibagbagayo tatang. Agrubuata kaon. Di ka man marabyan Di mo taktakan ti padabatao. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagayam dito'y balay, Doris. Ata kaya't kaasorpresaan. Anya ngay mat, ti pakakumikumam ita. Kastilan siyak ti mga asikaso kadagiti anak mi kini Joshua. Ay nawaw, di ka agtrabaho? Awan mo trabaho. Ne, apay ngay, kano si ka ti kalalaingan kada tayo idi? Sana ka nag-apply, ta saan mat nga roda kayat nila kay ko. Ay, sayang mat. Karir numur nga rudan kasta. Naimbaglaangan kanyak tanaawatak iti nag-applyak. Pagtrab-trabahwam itangay.
Agtrab-trabaho ak iti gobyerno. Ay, kat mayat natumpal matlaangan ti arapaap mo. Ay una, oray sa anak analaing unay iday, kat at least, adama na talgad at trabahok ita. Saan akas iti daduma dita? Mayat mo tiisim mo nagawad. Siyempre mat atatang. Abak kumagayam day di Regina. Andiat kaya't mo asawan. Ay nawaw, common sense matan atatang. Anya! Siyak asaan unay analaing ide, kat adda na talgad at trabahok. Agtrab-trabaho ak iti gobyerno itatatang, mangup opisina ak, kat ni Regina akalalaingan mi ide, awan trabaho na ita. Awan sir-serbit kinalaing natatang. Nusanda ka ngayon sirrak ti kasinsin mo. Awan kumati trabahom ita. Tipuntok tatang, kat adda na talgad at trabahok. Ita niya agapaw, nga ikumparam ti bagim kin Regina. Di mo maawatan di kayat ko asawan tatang. Amok ipagarup mo nga abak mo ni Regina. Tada ti trabahom. Kit isaw, at dalangi ti balayda. Saan man ata makikumkumpetensya iti para matao sa amam. Apay akas jay nana? Ay, nawaw. Ti anya manan, Dores. Apay mo't akas jay tinagbanagan ti anak yu. Apay nga impalubos yu. Anyat kayat mo asawan. Apay a housewife laangan ita nana. Isu ti kalalaingan mi idi high school. Ngam anyat napasamak ngay. Saan mo't nga greg at ti anak ko Wan angam day talaang mo't agtagi balay ti aramiden na ita. Awan ti natalgad at trabaho na. Ta isumot ti kayat da nga agasawa. Marigatan siguro nga agaplayan niya nana. Saan akas ta? Talaga lang adi na kayat ti agaplay. Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Adda kayo mo't no bilang? Desisyon damot dayta. Awanan bibiyang tayaw tabyag damot dayta. Saan amabalin asika ti agdesisyon para kadakwada nga agasawa. Anyat umay mo ibaga, Doris. Adda maangay a reunion tayo nga agkakabatch. Kat? Mapantayo I-add ka iti group chat nga inaramid da. Ay, saan pa Doris? Ay nawaw, apay ngay. Aguray ka pa man tapag panunutak ka na imbag. Di mo ibaga, adi ka mapan. Kas nakunak itayan, pag panunutak pa'y anaimbag. Gan kasaritak pa'y nga umunan nila kay ko. Ay nawaw, nigayam lakay mo ti boss. Saan mo't kindi? Nasingpot ni Joshua nga asawa. Diyak laang kaya't agdesisyon asi siyak laang. Ay, una yan ti kasta. Ag-message saktukan ka no kasano. Ngam no ita, diyak pa'y masigurado ang mapana. Imay ka numot ni Doris dito yung balay ita, imbagay. Wala kay. Anyat imay na imbaga. Ti may papan iti reunion mi nga agkakabatch. Kano? Inton Sabado. Kat mapan ka ba kay? Di off ko matin doon sa banaw. Masaduta nga rod lakay. Tapno makumusta mo dagiti kabats mo Saan na nakasapulan? O kailangan mo't kanyak, no kaya't mo timapan. Saan ka paritan ba kay? Dito yaklatan balay. Asi kasuklaan adagiti anak ta. Mariknak matlaang anababa ti panagkita ni Doris kanyak. Amangan no ibabain nak ejay. Di mo latan ni kaskaso ni Doris. Aging gaita kat kakumpetensya ti panagkita na kanyak. No agsasao, kasla agrigriga takla unay. Ipagarup na siguro nga abak na ka. Iso akasta. Nakapustura ka ba, anak ko? Ada reunion mi itatatang. Reunion. Ay nawaw, nalipatan nyo ka day. Imbagak mo't kada kayo, ti maipapan iti reunion ming agkakabatch. Masapul a nakapustura ak amapan, tamay sa akmeten a profesional. Oho, kaya't mo lang tagpasikat. Apay ki din asaan, kat ada mo ipasikat kuno bilang laang. Ay, nawaw. Kitaan nyo man ki din, no agrup-rupa ak a profesional, iti kastoy akawis ko tatang. Dahita ti paglaigam, ti makikumpetensya. Kapanak nakakmat nga sa anak a basta-basta tatang. Dakamukan ka.
Kumusta ti reunion niyaw? Diyak mo na-enjoy, tatang. Apa yan? Una, ta saan mo't ang nagpakita day di a Regina? Ay nawaw, masapul ka di ayang adda ni Regina. Kumaata isuka nga ruti kalalaingan mi iday. Ang amuklatan no apay asaan nga imay. Apay ka numait? Saan nga imay tamabain iti adda ka sa saad na ita. Itan niya kumaga po ngagbayin ka na kayaw. Una, tawan tinatalgad at trabaho na. Karir numor, tatang. Ay nawaw, anya klase ti kapanunutan day ka. Siyempre, no awan naragpat mo iti biyag, nakababain nga agpaiso ti agpakita. Umapal ka lang kin Regina. Iso akasta ti panagsasaom. Itala ang arimuar ka At dalamapan ko gatangan. Apay ka de. Apay adi ka nakireunion ngay. Imbagak matkang kati maipapan iti reunion tayo nga agkakabatch. Ayun, pasensya kayon. Madutak laeng iso adyak na pan. Madut kawan no? Ada tidak duma ama kagapaw. Ay nawaw, anya kumapay nga iti daduma makagapo. Siguro, mabain ka iti adda ka sa saad mo ita. Iso adi ka nagpakpakita. Awan mat ti makagapo tapno ibain ko ti kasasaan ko. Sa anak mo't nga agrigrigan ka. Oho, rason mula dayta. Mabain ka sumango kada kami. Ngamen, awanan ti ipanakkel mo, ta housewife kalaangan ita. Awan na talgad at trabahom. Anya? Apay anak ko. Nakamisuot kamot nga imay. Ay, makapaasar nga ro da dyan Doris nanang. Ay nawaw, apay ni Doris, anya tinaramid na. Nagadoa sa una. Sa anak laeng anak kiryon yun. Kasta una yun ti panangibaba na kanyak. Dumot laeng ti bagbaga na kanyak. May papankan ka anak ko. Madlaw nga dalimod nga apal na kan ka. Jakman amoy ti day dyan tao nanang. No apay nga ikumkumpara na tibiyag na itibiyag ko. Kat saan kami mat nga agpada. Ipagarup na siguro nga abak na ka, iso akasta. Di oray ison ti kalalaingan nanang, awan bibiyang ko. Tano siya, kontento ak itibiyag ko. Ngamin, naragsak ti pamilya abinangon mi kin ni Joshua. Kwarta para kayong kabakay. Ni, anwak ti kwarta lakay. Ag-relax ka? Agpasalong ka? Sayang ti kwarta. Ay na, awatim kid dita ag-relax kay tangal daw. Madlaw na bambanog ka kay. Awan mga awer ka dagiti ubing. Agdaak mo. Unang. Awanan ti ado angam. Ala, mapan ka kid din. Tapno adda pumintas ka pa'y bakit? O sige, dagasat ni nanang ijay balay na. Ilibre ni nanang oras agpaminsan laang. Ay na, agyaman na klaunay lakay. Nagatug nga ibagbaga mo. Awan anyaman na bakay. Ay, talaga amang namnamakan lakay na. Kasi numanan. DJ Regina Kita am tempos na. Inikkan kano nila kay na iti pagpasalunda iti inana. Anya kumaita no inikan ida nila kay na. Ay, no siya. Mabainak amang ipos iti kwarta asaan kumat ang nagbannugan. Sa balimot ni Regina rumbang laeng ngay kanila kay na. Tayo sumot ti mga sa asikaso ka nagiti anak na. Awan ngamin karir na day di Regina. Iso akay kayat na ti agtagibalay tatang. Ay nawaw, aglablabos ka na anak ko. Nakababain no ta makangag iti kasta ngay bagbagam. Sila unay ti anak yun na Viola. Mangrugi ka man ako na kundurays. Tila ang matkwarta nila kay na tinamnamaan na nana. Ayan ngayon ti kinalaing na ide. Naibusan. Awan lat ibagam no di kinalaing. Kinalaing la ka na yun nun. Apektado kayon sama nana. Mabalin ka day. Sadda nga mun ti anak ko. Kuntintaon kan naragsak ni Regina itibiyag na. Iso adi ka agbalin akong trabida. Ibagbagak laang ti puno, nana. No imay ka dito itapno laang iruruman mo ti anak ka. Nasaysaya at no pumanaw ka laangan. Makauma ka mo.
Ni Regina la ka na yun nun ti makitkitam. Anyat ar-aramidam dito'y balay? Imayak tapno makapagsarita ta itinalapat. Siya kanumot ti staring kadagiti istoryam. Ha? Di ka man agin didiam mo dita. Amok nga ibababanak launay kat. Iti anya aga po nga aramidam ti kasta kanyak, ha? Ay... Sardangan na ko na, naragsakak itibiyag ko ita. Di mo sang kaibagaday ta akarir, ta saan nga agpada ti priority ta ita. Kontrolong matabusis mo mangagdagiti ka aruba mi. Ay uray pre mangagda. Tapno ammo da mo ilaang ti pudno. Di mo ikumkumpara ti biyag mo kanyak. Tasyak, pamilyak ti priority. Katsika, ti matrabahom. No naragsak ka, naragsakak mat. Di nakmat ibabain akasta Ay bagbagak lang ti pudno. Maminsan pa'y nga damangag ko, makitam talaga. Nakababain launay kadagiti ka aruba tayo tatang. Pudno mo timbaga ni Regina. Ay nawaw, kanunungan nyo pa ilang day a babae? Kamalimot nga men, ti inarabid mo anak ko. Iti panagkunam ka day, kat maingato ka no ibabam ti pada matao. Tatang, Gusto nga minay. Nanya tataking ka, makontento ka. Di mo ikumpara ti biyag mo, iti biyag ti sabali at tao. Gamin, saan nga agpapada ti priority tayo? Saan nagaputa housewife lang ni Regina? Kasaanan ang naragsak ti biyag na? ay tatang. Higaid mo kitday ti manggad. Higaid mo tagtrabaho. Tapno agprogreso ti biyag mo. Saan kat at ti biyag ti sabali at tao ting kasipsiputan? Ala, wanan tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Di mo panunutin alamang ka ngam iti pada matao. Tatay tanto ti pakaibabain na kurak tumat. Ay nawaw! Di tay kuman pakibiyangan pa iti biyag ti sabali a tao. Ngamin, tunggal may sakada tayo kat adama ko na a priority na iti biyag. Ipamay samkit di ti agtrabaho, tapno agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.